Elizo Vincent Muchoro karebere ndwara z'ibigwerezo mu district y'Ibanda yashohoza ripota y'abantu mushanju abayurkanjizi bwahirwaro rya Kagonga habwo koreko bumanyiso bw'endwara ya koto ningash anthrax okurugira hari mu gisheberugiro mu kuceberwa kwa Uganda Virus Research Institute mu district ya Arua nibyo reka ngo batano nabo bino burwirobo samples twabiyeho mukaga batano bakaba bari positive bino burwirobo anthrax kandi omwe bakashanga tawine ba anthrax konkana wini tekateka munabwe mushange keri mibazi arogwe kushereka ukoko umwe bakabara kubureba abanenza rwaze gombora yakihangara kandi nibagamba ko babayijumbiro mu kubaga hamwe no kuryente yabireye ferire eri kutekatekwa kuba yabaturiro urwirobu ahabwo kubara kuciraba bakatwarwa mu irwariro kandi twamanyisubwa ngo embera yabe katuza nukwe kugaruka mu makagabo nanaganduro nabibana hospital abantu bakabasibira bagenda batarakubi barike so ntubashabangu imwe abakurebera abarwirabo abutwayoheriza irwariro mugezo ho kongera kubanza bagikunje bakire kandi kubarakire mutagaruka kuri sabusubwa mu kurya inyamisho zeferi especially nyamazente nyamazembuzi ezikubazifire endwara ya koto netambuzwa kakoko ka Bacillus anthracis kandi nekwata munonga barukwikana neshagama oruhu umubiri rw'itungo hamwe n'aba bari kurya inyama mbisi ayiba kujibagira bikabasa kumara kubiri buri nk'imyaka 20 so twiza kureta bakuguba veterinary tugarike turete n'abandi epidemiologists babase kuhikaha mwanya ubwe barebo bakora okuchondoza kubona nabwanyuma turere kutwakwasa kukwera abantu bakihangara bakarwa mu kizubu cyo gwiro ako twatabahwerire iki kirwire tukurugaba juba omukikwe kecho mugisha ogunadira ngo guno murundo gwa kane myaka kuratine district y'Ibanda rukutunga burwirobo kandi nabo bona abo bantu bakukira kudiringo mu bintu by'enyamisho zifire twabishengereza twabihanangiriza mu biryo gasha kwa Timothy Mushabe.